Mama ngikhuluma nobani? Pretty Ncube. Yebo Pretty Ncube. Umama uleminyaka mingaki? So mina ngika-59 so which is Labantwana ke bangaba abantwana. ngilomntwana oyi-1 Unga. Usemaphisa. Uhamba njani esigabeni sakho la kuthiwa unga? Lapha sisemalindi, isigaba semalindi. Uhamba njani ukhala ngani kakhulu? Lapha sikhala ngohlupho esilalo yikudla. Sithwele nzima ngokudla, asitholi lutho. Le masimini siyazama ukuthi silime kodwa akucaci, asitholi lutho emasimini. So sesicela ukuthi kumbe bayasihawukela besizwele beke besidingele loba amadona angazosincedisa, ngoba kwesinye isikhathi abantwana bakhona ukuhamba bezikolo bengadlanga ngokuthi akula lutho. Manje wena uphila ngani? Lami ngiyabe ngizama ngisiyawodawoda imbhida kwabanye amaphisa khona ngale lami abantwana bebhodabhoda bethengisa ukuze lami ngithole ukuthi abantwana bethole kokudla. So hayi impilo esiyiphilayo kwayikho mnandi. Ayikho mnandi, sibili siphatheke kabi ngendlala. Abantwana besikolo lokuthi befunde bafundiswa ngokuthi uNkulunkulu yena uyangenela ngoba uyabe engadlanga elambeni. Lokho utitshe emfundisa umntwana uyabe engezwa, omunye uzombona eselala ngokuthi esiswini akula lutho. So besicela ukuthi uhulumende Awuholi lutho wena? Hayi angiholi lutho. Baholileyo abaholileyo i-welfare naleyo hayi mina. Banika abanjani welfare? Kwakungani kuthiwa kunikwa izigoga, kunikwa abantu abadala, but awinto kwangikhona ngani akuqedakali vele ukuthi bawuhambisa njani, akuqedakali vele. So baholileyo thina abanye hayi kasitholanga lutho.